awumhlekazi omhle ongayokubhubha kuyothi xa ifika imini yakho yokubhubha uyobhujelwa ndim. Andile kwaku 1990 lapha yakuyi-10 April mhla ezalo lapha Andile Tshali ezalelwa lapha eMatatiyela. Kanti ke mawubheka ikakhulukazi ukuthi wadlala kanjani ama-Tuks ayamazi ngesizini ka-2008 to 2009. Emva kwalokho isizini ka-2009 uthathwa lapha i-Orlando Pirates ezimnyama ngekani. Emva kwalokho wagijima waya lapha kwi-KV Ostende eBelgium. Ngayo-ke isizini ka-2013 kuya ku-2014 ubuya nje la ekhaya u-Andile the Mayor ezodlala lapha iMamelodi Sundowns. Isizini ke le ka-2018 ukuya lapha ku-2018 2019 njengoba ke esadlala khona namanje umhlekazi omhle u-Andile Tshali bathi the Mayor jersey number 15 awuzu class is permanent igama